ni nyuma yo gukora udutangazo dutandukanye, nyuma yo kuva mu bihugu bitandukanye abwiriza ubutumwa bwiza ndetse anabikora mu ndirimbo. Israel Mbonyi yaje gukora amateka cyane. Uyu munsi urubuga rwa YouTube niwe ufite aba followers, aba subscribers benshi nyuma yo kugira miliyoni ebyiri ndetse hafi n'igice. Uyu nguyu niwe wenyine kuko ubifite, umukurikirana ko afite abagera kuri miliyoni imwe na magana arindwi. Uwo ni Meddy Jobert Medal, twamavuzeho wamurira no hasi. Uyu Israel Mbonyi rero ku rubuga rwa Facebook page we nabwo aho afite miliyoni imwe y'aba followers. Kuri Instagram naho arenda kuyuzuza. Aka ni agatangaza kandi yongeye kongeraho nyuma yo gukora ibitaramo muri Big Arena inshuro zigera kuri 3 yuzuza abantu nyine bitabira ibyo bitaramo bagira ku 15,000 inshuro zigera kuri 3. Israel Mbonyi rero afite n'indirimbo yakozwe cyane aho yagije aba viewers bagera kuri miliyoni 90 ndetse akagira n'indi igira ku viewers bagera kuri miliyoni 50. Aka ntabwo yaciye wenyine, abantu benshi bataragaca ni benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse agiye no kuzajya aca n'utundi kuko akomeje gukundwa cyane. Avuga ko aba audience biwe baboneka mu bihugu bitatu by'ingenzi: Tanzania, Kenya ndetse n'u Rwanda n'u Burundi bwiyongeremo ndetse n'ibindi byo hanze. Baramukunda cyane rero, namwe mukomeze mumukunde. Nakagaruka ndaje mu kanya twongeye tubabwire n'andi makuru y'abanzi batandukanye.